Аммалуғын олықтақтары кетігінші онағы сылға сақа серен народтарын сәтті спортивны өңілерін аммалуғығар ұтарға бағаларын білдерділер. Маннанан барын хелектер түміллен Джон Серге Массабай скандинавскай қамығы тағысты. Сахабыт сирігі скандинавскай қамы ден әті қаны чәптегірдер, сайынларар, күйірдер, бір жікті көрін күйіскетен енерер. Ол күрдік аммалуғығар әмей кәнекі сылларға скандинавскай қамынан ұтымнақтық жарықтанар кейі әлбәді. Ой, olan daha ki hepsi açıyor batak sanyalan bolar. Allah bu kaynetten öyle kötü hamsana hadir bolan kala. Ben attan bu haskattan sağladım. Açıyor. Ne diye latta paka üstte hamamın. Anton kelli de beni. Республика ордунан ытылла турар Доробия декадатын чарчетинен скандинавский хамыны бир бастыкынан келлербет, таргаппыт, Чололох академиятын профессора Матвей Иванович Лыткин, амма кален 5 күн устата кенегаски чакка, Чололох туунан арас лекциялары, класс, частары, электеринен сылжаныытта ону тәңә скандинавский хамы техникатын бағылыр мастер-класстары көрдөртен Джон Серге макталын ылла. Биһиге бу хака хәргәр бары бир саллап сырыктап, бары доровой блок бутун бара. Ол доровой блок бутугар дебу именно инструментна хайда жир болла хатна уркөттүгөр колбора хүрүү гендер диене жир болла бутна билген бу саңа фитнес көргөн капитал скандинавский хамы бу кайһар көргөттөн өскөн үддән тәниенер, онна хүддәк туала. Оны наука бартын бигер кетер. Бу тәрәһеннәр 2010 сылга ытыллыктак сахасынын народтарын хәтти спортивный аунюларын амма ыдар сыллах акция быһытынан тирәлениләр. Амма уһун җаны хәрәкәттән бу биһиге тон улахан рахана бу багабыт 2010 сылга ытыллыктак хәтти спортивный аунюлар баглак бутынан акция быһытынан ме бу бүген бир тәрәһенгә килер бу тәрәһен онна ол тәрәһен төмегеннән кам багарар аунюны Yıllar kömürtüger öten sporkara bol bakka rüyen sasayana kemiske haydidir uğratı. Soltalak bulakta. Джон Серге активнайдык кыттан акцияны бир тең өйүлләрен көрдөрдүләр. Онан саха сирен народтарын хәтти спортивный аунюларын аммага. Тамара Бочугурова, Илья Лыткин, Саха телевидениете, амма.